hey imala one side imala hey imala Zembe yini inkinga yakho yini inkinga yakho ikolelani ahla kunenzani la anisakwazi ukupractice social distancing seniyahlangana ama after school njalo kiss madolo touch baby I love you why kahle bonke abantu abajulayo lesikoleni niyabagada bafo indaba nina niyathanda ukunamathela njengerama nebhatha kwemathile le yes macala batshela so why kanti kwenzakalani buka la sizwe ucabuza lo bhudi lo mofika endlini umama wakho uzothi ngicela imba nawe umcabuzo usuyithathile icorona transferred endlini ngoba ukwazi ukupractice social distancing thatha icorona usifakela esikoleni uyifakela umama wakho ufakela nabanye abantu emsebenzini uthezile lezandla ngibamba ngathi awufaka nemask uzongitshela into ngitshela yona wena macala lo sisiyaphapha lo khona lento le bayibiza ngani long distance relationship abengizomcaba nami mfana bengizomnamathela to come social distancing usana ukubambana futhi